Reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza abakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kwisi hose. Niba ari ubwa mbere dukurikira munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe wiyongere mu babana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye tugenza tubagezaho. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru itari nziza kuri Israel MBONYI, akaba umwe mu bahanzi bakunzwe ndetse bagize n'igikundiro gihambaye mu muziki wo kuramya ndetse no guhimbaza Imana mu Rwanda. Hari kuri uyu wa gatatu itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram hagana saa 11 zo kuri uyu wa gatatu itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere nibwo Israel MBONYI yagaragaje agahinda ndetse n'ibyamubayeho, aho yafashe poste maze munsi arandika agira ati dore crise yo mu kwa mbere nanone ashyizeho akanimero mu munsi uhuriza. Akaba rero ari amagambo herekeresheje poste yagiraga ati hero amakuru ababaje, umusore wacu Israel MBONYI akoze impanuka bitunguranye, ari nako abafana be mukomeza kwihangana. Ushaka kumufasha ohereza amafaranga kuri nimero za telefoni uyu yashyizeho cyangwa ukomeze umusengere kugira ngo akomeze kumererwa neza. Uwumva ko atubeshye abireke, gusa ubufasha burakenewe. Akaba rero ibi bigaragara ko ari umutekamutwe wiyitiriye ibingibi cyangwa se wakoze ibingibi agamije kwiba abantu, aho uyu Israel MBONYI yagaragaje ibyamukoreye. Ibi rero akaba atari ubwa mbere bivuzwe cyangwa se bikorewe uyu musore, dore ko no mu mwaka ushize w'2021 ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa Kamena nibwo nabwo hatangajwe inkuru aho batangaje ko umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana Israel MBONYI yitabye Imana. Akaba icyo gihe rero yarabitswe ari muzima, aho byakomeje kugenda bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Akaba ari ubutumwa bwari bwatangajwe na chaîne ya YouTube yitwa Fasta TV Show, aho rero bakomezaga kugenda babeshya ndetse bakwirakwizwa n'ibihuha. Ibintu rero byaje kugenda bigaragara ko atari byiza ndetse ko bitanakwiye, aho abantu bagiye bahimba inkuru nk'iyi ngiyi. Icyo gihe rero bikaba byarakomeje kugenda bivugwa, maze umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangiratsiri akaba rero yarabicishije kuri Twitter ye yihanganisha uyu muhanzi wabitswe ari muzima, anahishura igihano cy'itegeko ryari kugonga uwamubitse. Yagize ati ni icyaha ku muntu ukora ibyaha yifashishije ikoranabuhanga agatangaza ibihuha bishobora gutera ubwoba, imvururu cyangwa bishobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere. Iyo umuntu ahamwe n'iki cyaha ahanishwa n'ingingo ya 39 agafungwa imyaka iri hagati y'3 n'2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Akaba ari byatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho yavugaga kuba kwirakw'iza ndetse bakagenda banatangaza amakuru y'ibihuha. Ngayo nguko rero kugeza ubu Israel MBONYI ni muzima. Akaba rero hari umuntu wagerageje gushaka kwiba abantu akoresheje izina rye akavuga ko yakoze impanuka. Ngayo nguko reka ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikira munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe kugira ngo uyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho.